Siapa yang mau ke sini boleh datang jalan-jalan. Ini surganya Telaga Gunung, surga dunianya. Sungguh begitu fantastis, guys. Wow, bukit yang indah dengan pohon-pohonnya yang rimbun. John, John ada lepon. Inilah pertolongan kita hari ini, menyusuri like, comment, subscribe yuk. Ano to? Subscribe, like, comment, subscribe. Đây, đấy. Mà, Mai, cari wajah Mister Mai. Hmm? Abang Ahmad, acungkan jempolmu. Hahaha.
dek denai jantuang kini nan hangui. Mengapanya dicari-cari angin nan indah, badai pun tidur, angin nan indah, badai pun tidur. Mengaku udah baik hati, apa sebabnya yo karanonyo, apa sebabnya yo karanonyo. Rumilah denai nak mengatokan, tapi an hilang tampe bala buah adia manikam indah mangasan yonan di dalam lahan cualulu. Dia hati hanyonan rusuh, dek denai jantuang kini nan hangui. Mengapanya dicari-cari angin nan indah, badai pun tidur, angin nan indah, badai pun tidur. Mengaku udah baik hati, apa sebabnya yo karanonyo, apa sebabnya yo karanonyo. Rumilah denai nak mengatokan, tapi an hilang tampe bala buah adia manikam indah mangasan yonan di dalam lahan cualulu.